Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim aniz zulumati lastifaiyah wa ja'alahum abwaba yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil khatim al-Mustafa min banil Hashim wal Muttalib ainir rahmatir rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayt